Kublai Fibro Kiprok Yor Kibajus Tanat Sangap ki video hag ke channel. Hag jing kai hag Champions League manem step bat menen met. Ke Liverpool ke Lasha Rem hag tim na Italy kemat kan Napoli dasau lebih gol. Haba pai chuni jing kai kan Napoli halayeng kalayeng ke jing klan bor ban pun tenge ya ke Liverpool ke badai ke running up jong ke Champions League bat hero running up hag English Premier League. Haba pai chuni jing kai ke Napoli ke layo ban tep gol dak pamit ke pesan dak jing yo ya ke penalti. Bot ke gol ke bar ke wan ke menit ke balai ke wei. Bot gol ke balai ke wan ke menit ke sau bat sau kan nhau. Nak liang ke Liverpool ke la pai shi gol lang bau Luis Diaz hak menit ke sau kan dai. Ke Liverpool bat ke Chelsea ke sedang ke Champions League dak ke 6 rem mentah ka semai. Haba pai yo show shot ngai klub ko bai lekai English Premier League la ishai ba kamla ba ni lekai pha menta ka semai na do bagala di yo Sadio Mane sha ka bayar meneng. Haba pai seorang tap gol ke ngai klub Muhammad Salah pula jo tap la kombasan la ne pra gol hakin riut league jing lekai. Henry penban urang yo tap tang ar gol hak English Premier League mengkat art league assist. Liverpool kelamat lupa dan lain league enam yang kajibat kawai ke 6 rem hak English League tang art league enam jam. Kejing lek kai kebenuan na benta ke Liverpool kan kon shwa ya ke wal hak English Premier League haswa bat ya kendo ya ke ejak halayeng hak ke South ring tau penai. Hawa pai ke Barcelona ke job ya ke Victoria Pasen hado san lebih gol halayeng leng bake hat-trick balat heb dar Robert Lewandowski hak net ke balai san plus lai ban rip nyau. Kat bay ke gol benengkong la thep dau Frankise hak net ke bakat lai ke gol ke bakat do la thep dau Ferran Torres hak net ke basau pawai. Kat bashi gol ya ke Victoria la thep dau Jan Sequeira hak net ke basau sau. Kena dai ke jingjab ke bahaya ya ke Barcelona menta ke semua ya jing sedang ya ke Champions League. Haba pai ke waipat ke jing lai ke Bayern Munich ke 8 rem ya ke Inter Milan da art la not goal kat ba ke Tottenham ro ke 8 rem ya ke Marseille da art la not goal. Kejingjab kata Tottenham ya ke Marseille dai haden ba ke Marseille ke lahapan yang kon tang chipeu ngot ki plia Hamadan hajin ke jingyo red card tu chancel emba hakem menit ke basau peneu jagi arkol ke Tottenham la tap daw Richarlison hakem menit ke baneu penriu bat pra boy kumban cepet mau ya Richarlison la tet Tottenham nak ke klub Everton menta ka semai haba pais ke way bat ke jing lek kai ke bayak haj pha pleng ke Ascom red bat ke Porto Henry haden drama yo red card Medi termi hakem net ke Prapoe Ascom red kelanyan teng ya ke Porto ke bahaban yang kon tang chipeu ngot pria amran den ba Ascom red kelanyan teng ya ke Porto ke yo bantam skmat hakem net ke kendai peu plus away emba Mario Henry ke Porto klem da ailat ke yo bat pai leng ba ke penalti leng ba Mario hakem net ke kendai peu plus Mario Haden ke drama penalti kebujur larak yang ni jingle kai shadow kat way minute ke extra time. Hang ni Antonio Griezmann lihat bantep ya ke gol ke ar nak bentak Aston Red banyak korek lai point bapra nak ni ke jingle kon. Haba pai ski way pat ke jingle kai ke ejak lejab ya ke Ranger dasau la not goal kat ba ke Club Brugge ke lejab ya keluar pasien tang dai way la not goal kat ba ke Sporting pat ke lejab ya ke Eintracht Frankfurt hado lai la not goal. Kejing lekai ke Itnan Shibit ha ke Europa League ke Roma kan ikon psya ya ke Lukuret ha ke Porsche heu katsan kum joro ke Arsenal kan ikon psya ya ke FC Zurich ha ke Porsche heu katsan kat ba ke Man United kan ikon psya ya ke Real Sociedad ha ke Por kat Arsenal dan Perngat. Develop tang gini ingin sikendo pada ha ke video kublai Shibona.